Nyankon tonko nye hwede jana de beyame ajade obatampa ono no di honi bi asem koto krodu sinidan ya obi ankonsi omano enso aboya tete ne natiye kakranka akra na wasia o yasema braba ye boya minu ya nenye mrika tuo eni akoka se Piero ne di kayo inti minu ye ni wae unyanye ya mensuo isobi dia ba ne tempa abebi unsu be wu aneso minu ya fe ni miaye enrepa bi wo bre ya chi shen bi be pie o mununkum ya chi tina me se me mpa be me ma mi amesai jinsu tano fro comfort jamfisi obenu munsu atwen opeo pero sana unim lumba ma me di comfort jamfi so ma me di comfort oh za papa di jamfi oh yeah sure me so me ma me di comfort yeah me ma me ka se bia wudi agro comfort nkoma me ma me comfort boy di wow na papa di o say jamfi na dad lumba so ma me di comfort jamfi ai na enwuwe ni nsem bebre piero so wutie enwum na ede ye pa osi nyankunto nkonya me hwede agya na abeye me osi agya yo batampa on ne du oni bi asem se kotokuro du sini dan obi ankonsuo ma no enso aboa na nkasa fete ne neti nkakra no wasi wiase abrabo a ye boyi osi enye mirikatuo minu aso utuma mpamirika bekwa akobrewa akwantimfi ama wo di wachi no edi mirika tenta ba bisawo dad lumba se wiase abrabo a ye boyi ya eni anenye mirikatio eni akoka se hwedi odi kan o ayafutuo mo bia ene we ne di kan na hwewe mpabo ehye no hwewe ka odam ene ade ni bagro busa ne ka ode ti amachi didi kan sembi o se ubusa obi yewi a no obusa ne kan so a wode tramahwe ansa na abesere mi a wasere mi ti wiase abrabo a yebo minu anya mirikatu ni akoka se hwedi odi kan to si minu ehia ni wa se unyanye yi a mensu yenti epedi onyom no o kansem osu unyanye yi a mensu biso obi die ba ne ntem abebi nsu ba be wu a na eso piero ya sure se no nsi ebo anope obi mpa bo ne di obo ne nra no ne nsa kan no anope 6 o obi nsu die ma obi nsa be kan na nwumre 6 obi nsa be kan na nwumre 6 to si wiase abrabo ebo ne nyamrikatu ene akoka se hwedi odi kan to si ntimi nu ehia ni wa unyanye yi a mensu iso obi die ba ne ntempa bebi nsu be wu a na eso na nya nan se papa bi oti area man na di 75 years ehia na ne manyina ewu nansi asa sasabron kakra na damfo bi aso so oboa na ye ohwa na damfo ne bae chen opeso de man no ko France no ko hwe ni sisi area ne de man no Piero within 1 month eja pokusa Abraham no ka se what your friend is in France or to France am no ka se tis that lumba ka se sa baby be wu na eso a o se minua fa ni miaye na homepa bi wo obre yachi ene bra ya ebre ye beji ya home e wa akire wo adwuma mi yemu ye mfa anya hwe ye mfa anya hwe woti aware ase ukunu mfa anya hwe wo yere mfa anya hwe dad lumba se men kan tro se ahomepa bi wo obre yachi bra wo obre ubeji wa home e wa akire to simini afa ni miaye na o mebe obre yachi e hyen bi be pie wo munu nkum yachi eni nti so hwe a ensu betinye muna no pakusu efri be na ho ko no be na wie mu te enu nti esum na aduru wo no winu ameka cho se e hyen bi be pie wa akire e hyen bi be pie wo munu nkum na achi tina me se me mpa be
Me mami amesai ajine Nsuo no fro oh comfort jemfisi obenu munsu atwen opeo aji na Ankwanoma menum sio Matw3n Mogya Redi afuru Sane mede enimi amaye na Ankwanoma menum sio Matw3n Mogya Redi afuru Sane mede enimi amaye o sorry anopa ne se Mogya wo mu oto nsa we na ato ohumi na si so obi fro no timi giso a ya menu ano so ma o kan se ankofo bebre na ante ase obi nim kwan obi fa so onya ni sika ontimi mi to e mani mire obi bibia hwe bra ya bre na Onyankopon kra me se obi hye me nkom se every time my papa wu ye no ke u benya sika to bicycle kra nka meka che se ni pa kro so obo anka mesi ni hu abon kokko popen kan kokko pa piero so ti ase nkokko po Redi ya kokko wan ko bon kokko pa unya na mo nto aduane so no wadi papa ne wu ye ne mu be ye din ba me fa ne se ya abrabo penyimfo so se hia wangu hwe ehina na edi ko Nsuo no ho ebo a na aseye na emom se Nsuo ni hwiegu a ye ko Nsuo foforo de hye ne ma onti abrabo ase ene mrante ne maba wa ya ba me se enti abrabo ase enti ne ye pri bu kwa me esi dan wo se misi bie hwe ni enyina esi dan ho na nka betiska ba be han obi de ewiase abrabo ne sa na tie eye code se wan tie ase a minua obani na musa du tra pempem sa ti asebu manfi bonwum bi wo se medi miti pimpimo hwehwe baby amepie ma free yo ama me hu ebre ne nso so ana aso minua se wada kura ebenya no ne ye de ahye wonsem odasani bi opeso osi won kwan bi ono na begie ne nguase ese pasa wana ka cho se ebe ne na musa ye ne na musa da ne nkotufo Nyankopon ti ase kakire wom ne yensa beka esokokokokokwa ebeye ma na emom sa yiri ni huto gidigidi a onwa ankora no kure ndurufa wati ase enu nti baby ameka se ya ha life onyum ne ya tietie bi ema bibia mu abam akwotena brochire enye yie enso what enye only the first person akwa brochire ne ma nko yie ma wo me nana ka say mo se de besie bie si ni pa ni so and everything happens for a reason de besie bie si ni pa so and everything happens for a reason o de me boss so na ba me mo ntwa me sisi na me boss for ni nkomo me ba isi wom me ba sisi abusanfo